Pozdrav svima, naravno drago mi je, evo došli smo do posljednjeg radnog dana. Današnjim danom, to jest večerašnjom utakmicom protiv Mladost Gat iz Novog Sada, mi završavamo radni dio ovih naših 15-dnevnih priprema. Sutra u jutarnjim satima ćemo spakovati se i krenuti za Doboj. Igrači radili odlično, ja sam to već rekao, i očekujem da u ovoj posljednjoj utakmici protiv Mladosti budemo možda i najbolji. Jeste da su umorni, jeste da su već, jučer smo 2 treninga radili, prekjučer smo radili 2 treninga, pokazalo se da svježine nema nimalo, ali nije nam cilj u ovom trenutku svježina. Cilj je da pomalo dignemo minute i cilj je da ono što nismo uspjeli protiv Petrovca pokušamo danas, ali ne po svaku cijenu, jer ovo su sad nekakvi drugi uslovi. Mnogo je toplije nego prije 3-4 dana i ja imam to u obziru i sigurno je da ću želiti večeras sa svojim stručnim štabom da ne napravimo nikakvu grešku, nego da opteretimo igrače onoliko za koliko mi u ovom trenutku pretpostavljamo da je dovoljno. Svi će igrati, dakle 20 igrača i 2 golmana je planirano večeras. Koliko minuta, to ćemo od same utakmice, od toka utakmice, uzimajući obzir da je Mladost izuzetno dobra ekipa. Uspjeli smo ih gledati protiv Nižni Novgoroda, ruskog prvoligaša, i realno odigrali su odličnu utakmicu i mislim da nam je baš protivnik onakav kakav želim da imamo za posljednju utakmicu. Tako da imat će igrači 2 dana slobodno kad se vratimo i onda ćemo u našem Doboju finiširati ove pripreme u 3. fazi gdje će doći do osvježenja, gdje ćemo brze stvari odrađivati, svakako taktičke postavke za prvu utakmicu i za drugu utakmicu praviti. Još jednom ponavljam, volio bi večeras kao i za sve utakmice da odigramo dobro. Nije rezultat isto tako nebitan, bitan je zbog psihološkog stanja i zbog tog nekog potrebnog samopouzdanja, uzimajući obzir da nismo ni jednu pobjedu napravili. Protiv Petrovca je bilo dobro poluvrijeme, pa je prekid utakmice usložio na malo stvari, ali evo očekujemo od igrača, mada su umorni, pomalo već nestrpljivi. 15 dana je dug period za ovakve pripreme, u nekom psihološkom stanju su gdje moramo biti oprezni, ali očekujemo, oni su profesionalci, oni su pokazali kroz ovaj rad da zasluženo nose dres sloge. Očekujemo od njih da večeras na utakmici daju svoj maksimum u ovom trenutku.